Баршалығыз ойынның алып барушысы Руслан Харисов. Hayırlı keyif izleyenlerimiz, selam Kozan, selam Tataristan, selam Planeta, selam Bargıza da koynar selam. İsen misiniz? Sağındınız mı? İyi, mında oturuşu Tomaşı şağağına selam eydim. Так, афуйтыгыз. Мен ишетелем mi? Нормально? Даже слишком? Кім айтты мұны? Сәлемні мен айтам мұнда отыршы Томаша шығағына түгіл, телевизор қараушыларға да қойнар сәлем. Әйдегіз оларға да сәлем айтайық. Әлбәтте, жонатарлар арасында журилар да бар. Çünkü олар bugün külürge gene түгіл. Әлбәтте, külürge келділер, ләкин олар bugün шулай ук бәйләргә келділер. Кім бүгін жюрида? Едегіз, олар білен де танышып кетейік. Бүгін жюрида Ишмәкәр, продюсер, шибер, жыршы Ландыш Никматжановының ири Фарид Таишев. Яңа жюри әгзаларына гүл нығыттырып алқышылар. Командаларда яраталар алар яңа жюри әгзаларын. ТНВ каналы олы барушысы, Айваз радиосы телеграм каналының бұлдырушысы Айваз Садыров. Блогер, Қойнатма подкастының олы барушысы Лейла Лерон. Hem birden bir xotin kız, Leyla Liron. Danir Sabirov, hamisinin turunda okuyayım. Danir Sabirov, başta aydagi sol qışlığımız. Danir Sabirov, artist, parodist, юморист, dantist, aist. Men уже ansam o'zim o'ylab chiqardim, o'shadi mi? O'shimi? Нормально. İkinci oyunda to'g'im bo'lar, yaraymi? Әзірленіп бал, хаминді тамашашыларға да айтам, екінші ойыны да қарағыз, Даниранда болашақ. Хәм, біздің әйде шояр топшыруының жетекшісі, әтісі, Рамил Агдеев. Так, біздің тоқымлар әзір, жюри әзір, зал сіз әзір ме? Башлайбыз мы? Әлбәттә енді біз ойыныбызны бұл сөздерсіз башлай алмайбыз. Шуңа күрә тоқымлар біз бұлдырабыз. Рәхмәт. Тоқымларны сәхнә артына ұзатабыз, алар әзірләнәләр. Bu vaqtda indi әлбәттә мин рәхмәтләрне укып китәм. Әйдә шояр Татар лигасының оештыручылары, әйдәгез һәрбер оештыручыга шулай ук мең рәхмәт әйтеп алкышлыйбыз, ярыймы? Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссия. Зур рәхмәт аларга. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы, аларга да зур иттереп рәхмәт. Бүтән дөнья татар конгрессы, алкышлар аларга да. Казан шәһәренең балалар һәм яшьләр эшләре комитеты, аларга да зур иттереп рәхмәт әйтәбез. Һәм инде әлбәттә Татарстан яңа гасыр телеканалы. Әйтеп китәсем килә, жюри әгъзаларына, тамашачыга бүген 2 бәйге булачак. Гадәттәгечә, беренче бәйге сәламләү бәйгесе, ягъни визитка дип атала ул. Икенче бәйге тәмәрис, аны да аңлатырга кирәк, ягъни импровизация, разминка. Беренче бәйгегә күчәбез, әйдәгез, башлыйбыз. Концертыбызны башлап җибәрә Рамил. Менә монда йөрәктә дүп-дүп итә башлый. Йөрәгем дүп-дүп итә башлый хәзер. Чөнки концертыбызны башлый Сарман районы
Dübü bite başladı mı? Sarman rayonundan Dübür Şatır takımı karşı alığız. Азакин салам по-братски. Салам алейкум Сармандан, біз келдік Ямадан. Қазір біздің заман, финалға көп қалмаған. Фестивальда ұздық, бәрәңгеден қоштық. Үйге қайтқаш жегір, әбиден бабайдан. Қайырлы кеш достар! Сәлем Қазан! Күптен түгел, сойлаулар bulubuzdu. Bizning oyrat üzüne xotin soyladı. Min soylayacak kız, en iyi şekilde sıyır savarga tiyiş. Benim en iyi şekilde demlaşlar pişirebilirge tiyiş. Benim en iyi şekilde utun yarabilirge tiyiş. Ula, koy deyin de. Utunda yarası var, edeydi. Hem шығышыбыздың ақырында біздің сіздің білен өзіміздің сүйінішті жаңалығымыз білен ортақлашатыбыз келе. Йылдыз, сені ярай ма? Ну, и... Біз арманда шариклар кейбіті ашқан едік. Әгер де бизнес яқшы балса, бәлки 4-шісі артымнан да барырбыз. Өмірлер үте, ай-ай, бақыт күті, шулай жайлы білен келе қаласы. Hey Sarman. İyi dostlar, küçülük alkışlar çünkü konsertini boşlarga Big Over çünkü siz biteli uyandınız mı siz ezgine? Sarmanlar çıktaş. Elbette Ramil uyangandır indi. Ey, nerse nişik haller Ramil birer söz eytindi Sarmanlarga. Ha? Boşta kuteresin haydi. Boşta Smillarga kuşik demek Sarman Dübür Şatır шығыш ясады. Қадірлі жюри ағзалары. Әйдәгіз әлі смайларını көтеріп көрсәтігіз. Ұшады ма, ұшамады ма? Демек, біздің күлі, ыржая күлі, хаха, тұтты хаха деп әйтерге бола. Фәрид, Рамил хаха күлі, һәм Ойбас, Донир һәм Лейле йылмаялар. Аллаға шүкір, мұңсу смайлар yok. Рәхмәт. Кім әйті рәхмәт? Мынданы, мен айтам, Лейле рәхмәт деген. Кімге рәхмәт, нәрсе үшін рәхмәт? Әйдәгіз, бірнеше сөз. Рамил, сен... Меңа бик ұшады, Сарманнар, әфәрин. Бик. Үзім теге атнадағына Сарманға қойтқан едім. Меңа әти шулай күле тұрған смайл көрсәтті. Бәрәңгі алы алмайсың дей, күле менен. Лекин результат болды. Мында да результат бик шәп. Нәтиже бик шәп, рәхмәт Данир. Мен де әйтәсейдім, мен тігі Ирақ болғанға әйтмәдім енді нәтижесін. Әйді, папуй. Бик күңілі, бик шындай матур команда. Сарманнан мен бик шат. Все болды, рәхмәт. Рәхмәт жюри ағзаларына, рәхмәт Сарман. Дүбір Шатыр. Тігінде гіне кетірге еді енді. Ярар. Devam etəbiz dostlar. Əydəgiz kilesi toqım əzirlənə. Min indi əlbəttə qədətdəgişə partnyorlarga hazır indi rəhmət oxuyum. Bizning partnyorlar Tataristan Respublikasının Şoyanlar һәм Topqırlar uyuşması. Botalarga rəhmət. Şundan da humoristlarını üstürəyələr. Һәм şulay bütün dünya Tatar Yaşları forumuna zur rəhmət. Şey gün eydə şayart yol itmədi. Əlbəttə toqımlar mezekler yazdı. Lakin bir toqımlar Respublikasının bir şəhərində ötken zanal etaplarda qatnaşdı. Һәм şul zanal etaplarda жеңген toqımlar demek bu oyunga eləkdilər. Qarşı alığız Nurlat zanal etapının жеңушісі Nurlat rayonundan Üz 90 toqımı. Qarşı alığız.
каршығызда международная станция Нурлат. Нәрсе сөйлесеңіз сүй? Нәрсе? 1961 елны Гагарин космосқа ұшқан, шулық елны Нурлатқа шәһәр статусы бергеннер. Нурлат битыл зур галәм, қалғаннар космический щит. Сирен, нәрсе сөйлесеңіз сүй? Білмейм, глава бит сайлау вақытында үзі шулай етті. Көрәмі шанмайсыз. Вызов киносын білесіз бит? Әлбәттә, аны бит космоста төшергәннәр. Аха, космоста төшергәннәр. Аны Нурлатта төшергәннәр. Қарағыз. Син нәрсе әзірләнмәдің? Мин астероид. Астероид түгел, стероид син. Бетін кейфні түшірді инді. Яра бір шама, һәр күтәрәбез аны. Хәзер миниатюраларга күчәбез. Нурлатта музыкаль фонтан ашканнар. Әйдә, сандугач, үтмәле үзәгемне. Әйдә, сандугач, үтмәле үзәгемне. Иннәр. Илшат Фаритович, комиссия күптен кетті, тұрыңыз. Тұқта, центрға барға керек, андағы атны алып ташылағандар ат болырға керек. Ат болырға керек? Шабыңыз. Не болады тірісам ярым екен? Шулай. Сіздің білен Нурлаттан мәдәният қызметкерлері үз 90-нары 90 тұқымы болды. İhtibarın için рәхмәт. Үз 90-нары 90, Нурлат. Мұнда Нурлатлар бар ма? Нурлат! Обычно аны мишерлер, Нурлат мұндамы деп Фердус қышқырады, айдағыз мен қышқырам. Нурлат мұндамы! Бір кіші бар, Аллаға шүкір. Так, смайлар, елмаясыз мы, күләсіз мы, мұңсуланасыз мы, айдағыз нәтижелерге көшейік. Нешік сізге оларның шығышы? Фәрит елмая, Рамил елмая, Лейла елмая, мұңсулана біздің ойбас, һәм уйлана, әліге ойлана Донир. Елмая, Донир Сабиров. Демек, дүр елмая тұрған смайл, һәм бір мұңсу. Енді әлбәтті, мұңсу смайл қойған кіші микрофон олып, қазір оңлата. Нешедір оқланырға тиіш, ме? Білмейм. Нешедір оқланырға тиіш. Білмейм, мен дұрысыңды еткенде, толы көлемдегі персонажларды көрдім, ләкин толы көлемдегі юморны көріп жеткіре алмадым. Бәлки маңа сәбәптір, башқа журилардан айырмалы боларақ мен көзліксіз отыруым. Çünkü bana bütün simatör etip közlüklerini kiyip oturganlar, onlar yumorunu molekulalarga böle mikroskopik derecede көрелер. Mene hazır көріне екен бей. Рахмет сізге, Нурлатлар, рахмет сізге тоқым әйдегіз. Ұзатабыз сізді. Devam edебіз. Келесі тоқым, шулай ұқ, заналь этапта жеңіп, мұнда Қозанға келді. Яршалыда қатнаштылар алар, қатта алар өзелері Түбән Камадан Одымнар гимназиясынан. Қаршы олығыз, қоймақ тоқымы сіздің үшін. Түптен түгілгіден студентлар қоймағы білен оралаштым. Әміне менің янымда мәктеп қоймағы. Юқ, аларның есімі қоймақ қына. Әмінде ләкин олар бізге Түбән Камадан Одымнар гимназиясынан келділер. Исәнмісіз? Исәнмісіз. Малатсы. Қарағыз әлі, мен қорым сіздің тоқымығызға, егітлерде негедір ешіл күлмәклер жетмәді мәлі, или сіз аларға сотып алмадығыз мы? Ник алар күлмәксіз? Чүнки алардың бал беріштілері жоқ. Малатсы егітлер. Керек түгіл ол сізге. Яры, рәхмәтлеріңізні кімге білдіресіз? Рәхмәті бізіне Адымнар Түбән Кама гимназиясының директорына Галиахметов Артур Кәрим ұлына білдірәбіз. Бізден де аңа мың рәхмәт. Әйдегіз, оңышлар сізге. Рәхмәт.
әниләр җыелышы. Нишләүгез бу? Бик кайгырабыз, Биби Мансуровна. Сез Саматның әнисе буласызмы? Әйе, кайдан белдегез? Аңладым, мин аңладым. Минеке диктанттан ничә алган, Биби Мансуровна? Минеке. Туктап торыгыз, чиратлашып барабыз. Белгән булсам, җыелышка анасын җибәрер идем. Хатын-кызлар арасында ялгыз башыма утырам. Бүген без сезнең балаларыгызның тәртибе турында сөйләшәкбез. Саматтан башлыйк. Башлыйк. Самат дәрестә күп сөйләшә. Дәрес уртасында һәр вакыт торып баса. Ох, миңа күрсәтәм. Бірер нәрсе әйтсәң, сразу еларга тотына. Мин бит аны бер үзем үстерәм. Елаудан туктый алмагач, агрессия күрсәтә башлый. Аның бит атасы гел иштә. Дулкынланганда контроль эшне җитештерә алмый. Сез кая киттегез? Китегез. Рәхмәт. Сау булыгыз. Балалар майданчыгында. Сәлем! Сәлем! Кем килгән монда? Синең исемең ничек? Мансур. Бу матур малайның исеме ничек икән? Мансур дим. Әйт әле нигә? Мансур мин. Әни, ул Мансур. Мансур. Карале ничек дуслаштылар, агу-агуны әйтәләр. Ярар, уйнагыз. Ну нәрсә, ничек хәлләрең, ниде яңалыклар бар? Әйбәт, беләсеңме, мин бит әле режим белән яши башладым. Иртән торам, ашарга пешереп куям, утюклыйм, юам, баланы ашатам, әтисе кайтуына аш әзерлим. Ялганчы хатын. Мин уятмасам, кичкә кадәр йоклыйсың бит син. Аннары турада үзенең түрек сериалларын карый. Минем дә шулай. Нәрсә булды сиңа? Ку-ку. Нишли бу? Бик кызык уен дип уйлый ахрысы. Әйдә, син дә көл инде. Нәрсә, ничек хәлләрең соң? Беләсеңме, мин бит быел юньләп ураза да тота алмадым. Ник? Ниятләнәм, әнигә сөт бирә, яшата. Мин ай буе тоттым. Ничек булдырдың? Минеке ашатырга оныта иде. Ярар инде, безгә китергә кирәк. Алайса, бассейнга соңрак калсак, тренер ырышачак. Тагын ваннага куйнырга барабыз икән. Дуслар, Татарстанда КВН лихорадкасы башланды. Сак булыгыз. Вакыйгалар үзәгеннән махсус репортаж белән Каймак командасы иде. Кая киттегез сез? Кочмагыз. Алкышлар, Каймак Түбән Кама. Әнә махсус җанатарлары бар, плакатлар белән килгән жюри әгъзалары карагыз. Так, әйдәгез, нәтиҗәләргә күчик. Көлә безнең Рамил, көлә безнең Фәрит, көлә безнең Ләйлә. Көләме, юкмы? Йылмая! Ойвас! Һәм йылмая Данир. 3 көлә торган Смаил һәм 2 йылмая торган. Шыннан да юморыз көчле, яхшы язылган, яхшы уйнадыгыз, күлдем рәхәтләнеп. Мин гел куркан балалар чыкканда имен сәхнәгә. Хәзердән кызык булмаячак инде дип. Ләкин сез моны үзгәрттегез дә куйдыгыз 100%. Рәхмәт. Рәхмәт Ләйлә, Фәрит. Балалар чыгыш ясады дип бердә уйлыйсы килмишен ки сез менә нәк профессионаллар кебек, зур артистлар кебек чыгыш ясадыгыз. Чынлап, мин просто в шоке, миңа бик ошады чынлап. Сез просто супер. Дуслар. Рәхмәт сезгә, бик зур. Иң күңелле чыгыш менә минем уйлавымча сезнеке булды.
Зур рахмет, Фәрит. Демек, бу күлә торган Смайл балалар булганга гына түгел, профессионаллар. Сезгә ошады. Рамил. Юк, син микрофон. Тотар телегез во. Миннән яхшырак. Рәхмәт Түбән Кама, Каймак. Әйдәгез, озатабыз сезне. Devam итәбез. Хәзер безнең монда барачак хәзер. Булачак. Чүпрәленең күп тармаклы техникумыннан студентлар каймагы такымы. Каршы алыгыз! Сәлем, Казан! Біз студентлар каймағы командасы. Біз Чүпрәленің уникальный мишәрләре. Менә, қами сізге аны күрсәтәм. Менә бұл қызыбыз Рианы. Риан ол біздің Чүпрәлі біздің перспективасы. Бұл мы? Сен аннан қарама, сен менә мұннан қара. Қара нинди зор бей. Бұл біздің Алмаз вообще енді малай. Ол біздің решалыбыз. Қаралы Алмаз, мен бір проблемам бар еді. Бүгін кечінде ертең решим біз. Әйтәм бит, нетек реша айтар проблемаларны. Ярар. Сүзді шатлық yok бейт. Миниатюрларға көчәбіз. Киттек! Her bir okul yurtu abituriyentler için yarışa. Қадірлі абитуриентларым, міне біздің техникумыбыз. Қарағыз, бұны аудитория. Әне дегесі БМВ-тория. Бұлар енді оқытушыларының парковкасы. Әне көресіз ме? Әне дегенде ладатория басқан. Ол студентларының парковкасы. Әйдегіз общежитиеға. Қарағыз енді бөлме бар бізде. Ламина. Шкаф. Плазма. Ол тоқа проверкаға ғына. Әне, міне мұшыл сіздің бөлмегіз. Жоқны сөйләме. Ярар енді тоқтағыз. Бізде бит бушқа Wi-Fi бар. Бұсы тема. Міне біздің чығышыбыз сыңына келіп өттейінді. Кетесі де келмей бітадыр. Сіз білесіз ме, кирден қайтыр үшін ақша бәріп қалдырға керек. Міне, только бұл бізге BMW керек ме? Бізге чирек финалға ләгірге керек. Алмаз, чуинди. Бізге бітәлі Чүпрәліге де қайты бітірге керек. Рахмет, Казан! Не олай бас? Черек финал қоян шыққаны. Көптен ерейінді ол біздің татар лигасында. Так, Чүпрәлі егіттері қызлары алқышлар, студентлар қоймағы, мишерлер, Чүпрәлі. Смайлар, Фәрит күлі, Рамил Йылмая, күлі Лейле, Йылмая біздің Ойбас, Хәм күлі, Донир күлі. 3 күлі тұрған Смайл, 2 Йылмая тұрған. Бірнеше сөз бәлкім бар. Оңлатасыз мы, оңланасыз мы, не ішлейсіз? Тағын мен айтайын бәйді? Білмейм, сен олдың бейді, айды? Менің үшірақта күлмәуінің сәбәбі юморда. Мұнда кіші күлді, зал күлді. Ләкин бұл эффект бірінші ширатта диалектологиядан келіп шықты, тілден, қызық сөйлеуден. Ләкин екінші ойында бұл эффект болмасқа мүмкін. Юморның дәрежесі оның қадар кіші түгіл. Бар тек әлігі бұл эффект, тілінің қызықлығы, құлақны қызық етіп яруы, әлігі шундан ғана күләбіз. Ләкин біз біләбіз, әйдәш қайартта бәйеләнмен едір актерлық ұсталығы бәйеләні, ләкин бірінші ширатта юмор. Шоң көрі, әйдәгіз юморында тарттырық, тиіші дәрежеге жеткерек, андан соң гениал команда болашақсыз. Рахмет. Білесің, Ойбас, шиттен қорасаң, сен как будто шығышларыны қорамысың, сен трансляцияны ғына оқисың. Мәзәклерін тігі, мұнсы қызық болмады, мұнсы бұлай болды. Ол бет мен артисттан тұра бетінде, актерлардан тұра. Нәтижеде қызық болды, тұрышырға керек, малатсы, супер. Рахмет, Донир. Лейле. Мен Ойбас білем риза бұйылайым, шыннан да. Лекин шын көңілден күлдім, көз яшьләре оқты, шуңа көре көтере алмадым енді екінші Смайлны. Шуңа көре шуай. Рахмет, Лейле.
Мен енді сіз алдан ақ жаңа командаларны мен нешік бейелеген турында инструктаж өткергенсіздер психикаларына ызгыян келмесін үшін күн психолог белән эштәделәр. Шунда гына борчылам. Әгәр дә алай булса, әйбәт. Алар әзер. Хәкереп җылыйлар алар. Уйлама, нормально. Ой, вас, шорт дип. Юк. Мишәрчә шорт ничек була ул? Сорт. Сорт дип әйтәләр. Ярый, Bir söz edeceğim. Mışılma сорт дип әйтерләр. Ярый, рәхмәт Ойбас, рәхмәт жюри әгъзалары, рәхмәт студентлар коймагы. Озатабыз сезне. Дәвам итәбез. Киләсе токымны беләләр. Бу елны, узган елны, әйдә шаяртны караган тамашачы белергә тиеш. Чөнки алар Мамадыштан беренчедән, Мамадыштан бит ул. Мамадыш. Ул теге знак качества, име? Мамадыш. Сарман сыман Рамил, име? Мамадыш, Сарман. Мамадыш районы Куюк Йырыкса мәктәбеннән Изи токымы. Каршы алыгыз. Минем каршымда Мамадыш районыннан Изи токымы. Нигә Изи? Чөнки безнең бөтен чыгышыбыз да на Изи просто. Чыннан да аларны карарга кирәк. Карагыз, кемгә рәхмәтне әйтәсез? Рәхмәтләрне районыбыз башлыгы Вадим Ильичка һәм мәктәбебез директоры Гөлнар Латыповнага тапшырабыз. Рәхмәт сезгә. Сезгә дә рәхмәт, әйдәгез, уңышлар. Барабыз алга. Җыелган толпа. Сәмсез. Без вообще на Изи-ме? Беләсезме? Без до такой степени на Изи-ме? Әгәр элек гараж артында сигарет тартсалар, biz диспут тартабыз. Сыпа. Хамине дуслар, безнең командабызны бу шәхессез күз алдына китереп булмый. Каршы алыгыз, Татарстан Республикасының рәисе Миннеханов Рөстәм Нургали улы. Сәммесез мөхтәрәм Казанлылар, юмор сөючеләр, тиздән бездә бір-ике була, бір-ике сүз шул темага. Но бір-ике сүз, Брикс, не поняли что ли шутку? Менә уйладык та Бразилияләргә нәрсә күрсәтергә дип, алар безгә 30 ел буе сериалларын күрсәтсәләр, biz Rubin oyunun күрсәтербез. Тоже елата. Аннары Индия индуслар да килә бит инде. Индусларга сөтле шәй ишертербез. Коровка конфеты белән. Поняли прикол? Кытайлар и так будут чувствовать себя как дома. Бездә бөтен нәрсә китайский. Менә сайлауларны матур үткәргәнсез. Молодцы. Салават, как всегда, одним из первых пришел. Молодец. Фоткасын күрдем. Җегетләр, экранны ачыгыз әле. Это что такое? Салават, нәрсә сайладың син анда? Что даже үзеңнең хатының в шоке. Мен кыска сүзле кеше, узун сөйләп тормыйм. Сүзне профессионалларга бирәм. Рәхмәт. Білесіңі, біз бит вообще на Изи. Мен 18 яш толды, бірінші тапқыр сойлауларға бардым. Ислам, менен ничексің ул бірінші тапқыр сойлауға бару? О, Искендер, советую. Ну. Не білесің, ол бірінші тапқыр қыздар біле өшкен шекілі. Ну. Міне клубқа кересің, қоршында 3-4 қыз басып тұру. Үсін қаушисың, қолтырисың, еме қойсына барға білмейсің. Ну. Шой қолтыры келесің дейінді. Ол сен айды, бір жыл ма? Барысын да өзім үшлеймін дейм. Ну. Шыннан? Янлар енді кабинкаға кіренде ұғылым. Раббым, дұрыс ойладым, дұрыс жөнім екенмін дейм.
Менә шундый инде без, вообще на изи. Яңа поколение. Сезнең каршыгызда Киек Йөрексә мәктәбеннән изи такымы иде. Шуның белән тәмам. Музыкалары качать итә, easy. Тәмам. Әйдәгез, кадерле жюри әгъзалары. Күрсәтегез, күтәрегез, елмайыгыз, күлік. Бу бит бүген беренче тапкыр. Айваз, күтәр әле, әйдә, фото ясасыннар, истәлеккә, тарихка керттербез. 5 елга бер була торган хәл. Барлык жюри әгъзалары да көлә. Ну, монда күрмиләр бит кулис артында, сәхнә артында командалар. Көләләр барысы да. Рамил, әйдә. Булмады, бик шәп егетләр. Мамадыш безнең Әйдәр Шояртның беренче чемпионы. Беренче чемпион Мамадыш Бишбармак командасы. Һәм инде менә тагын бер бик көчле, бик профессиональ, бик оста команда Мамадыштан килеп җитте. Казанга егетләр, кызлар, зур рәхмәт. Рәхмәт, Рамил. Рәхмәт, Изи. Бу сезнең өчен алкышлар. Рәхмәт, әйдәгез, узатабыз. Так, дәвам итәбез. Токым 2 токым калды. Калган токымнарны сез барыгыз да бик шәп беләсез. Чөнки киләсе токым Актаныштан беренчедән, әйме? Актаныш дигәндә барысы да, Актаныш, алар инде чемпион булдылар, яңа сезонга керделәр. Каршы алыгыз Актаныш районыннан. Кем? Булай әйтмиләр инде, нәмәкәй. Сез прям түгеп, әйдәгез. Актаныш районыннан! Камин еклайынтам. Нәмәкәй! Сәлем Озан, сәлем Шояр. Без сәхнәдә. Кайда? Без чулпанда. Жюри алда. Әйдә бергә. Кис. Кислар, туктагыз әле. Не эшләйсез? Ой, ту. Нәмә бу? Ну, без квадроберлар. Нинди квадроберлар? Хайваннарсыз. Сен нормально бейдің, ме? Яра инде яра, житті. Кім аның ошейнигін алай қаты қысты? Мяу. Бұлды инде, әйдәгіз башығыз қазан. Сәлем! Бұлын шәшәкләрі сиңа бүләк итәмен. Қосылмаған. Дуслар, сағындық сізні, шыннан да сағындық. Бик күп яңалықлар білән келдік әйе. Ал инде телефоныңны. Алло? Башларға? Бұлын шәшәкләрі сиңа бүләк итәмен. Қосылмаған. Балықта болған хәл, малайы әтисіне инде 15 минут сөйлеулерінің яр бойында онтып қалдырған әйте алмай. Ішке кірген сайын хәлін ашарлана. Улым, бірінші тапқыр әтең білен балыққа барасың бите. Білесің ме? Мен бит бүгін ертеңгі дүртте тұрдым. Интіге міне өттеріс сөйлеулерін жейдім. Сен нәрсе шундай мұңсу. Как будто ол сөйлеулеріне тігінде яр бойында қалдырғансың. Бірсінде бит жизнен шул айтты да. Шунда бердім де түшірдім. Ята қайдыр ән тігінде. Хотя, может, ағым білән тігіндерек кеткендір. Әти, сенің мұму оқығаның бар ма? Жоқ. Уф, Аллаға шүкір. Менің ол вақытта әшім бар еді. Силер батырдым. Нәрсе? Сен нәрсе эшләгәнеңне аңлайсың малай? Нәрсе үшін сен аны алай? Бей, сөйлеуләрне яр бойында онтып қалдырған. Алайса сен әлі йомшақ. Мен өзімнікін бәріп кіне өтірер едім. Әти, әміне сенің бірәр қайшан сөйлеулерін ұнытып қалдырғаның болды ма? Болды. Сен аның үшін нәрсе эшләделәр? Эшләмәделәр. Мен бит улым бәләкәй шақта башлы едім. Үзімні бензинге құйындырдым да яндырып жібердім. Әти менің қырға яқында келе алмаған еді. Әти, менің сіңа етір сөзім бар. Ей, улым. Бірді бір шылма. Мен бит білем.
Сен сөйлеулеріне тегінде яр бойында ұнтып қалдырғансың. Жоқ. Міне сөйлеулер. Нешегінде? Ей, тұралы! Сен бит номерні иғлан еткенде айттың, аны сөйлеулеріні яр бойында ұнтып қалдырды дейіп. Әйге айттым! Нәрсе, юқ айтмадым. Жоқ, сен мені соңырауға шутлайсың ба? Любой кішіден сұрайым, жауап берешек. Әйтті ме шулай дейіп? Әйтті ме? Әйтті ме? Әйтті дейлер, әйді, кеттік. Нәрсе егітлер, әйтті ме? Әйе, әйтті. Ну, чё? Егітлер просто подачаны бұтады. Ғафу. Егітлер, сіз қашан кейінерге іштіктігіз? Сүйілерім сыйлағына сыйла, рәхмет яусын бұл адыңа сыйла. Бүләгіден мен өзімді, бағышлаймын ғымырымды сыйла. Егітлер, мен сіздің артығыздан вообще жетішмейм. Сіздің қаршығызда нәмекейлер еді, рахмет. Тут инде тут музыканы, шәппи. Алқышлар нәмекей оқтаныш. Фәрит, узған елны алар чемпион болды. Сен айтам, қалғанлары біле. Данир, алар чемпион болды. Лейля, алар чемпион болды. Рамиль біле. Все, Рамиль күле. Күле біздің Лейля. Күле Фәрит. Йылмая, Данир. Хәм күле Ойвас. Әйдәгіз. Чемпионнар екен көріне, еме шул қатты күшлі энергетика, актерлық ұсталығы, еме юмор, меңа бик шады, рәхәтләніп күліп отырдым. Рәхмет сізге бик зор. Рәхмет Фәрит, рәхмет Нәмәкей. Ұзатабыз. Тек, девам итәбіз, тәмамлыйбыз. Еме біздің қазір сәлемлі бәйгісін сұңғы команды көрсетешек. Аннан соң енді біз тәмәріске көшәбіз. Тоже айтып қоясым келе, сізге тамашашы білесіздер да, бірінші ойыннан соң екінші ойын сразу башланы. Бірінде тәнәфіс болмайшақ, антракт болмайшақ, біз сразу башлайбыз. Шуңа күрә таксиларығызны отбой бергіз, ярай? Ярай, күшәбіз келесі тақымға. Біздің сәлемләу бәйгісін тәмамлый бұл сезонның дебютантлары Соба районынан Сабалета тақымы. Қаршы олығыз! Шундай сұрау Сабалета тақымы. Құяш, қойсы яқтан шыға? Бұл сұрау орынсыз. Әлбетте құяш Соба яғынан шыға. Молодцы. Яры, рәхмәтіне әйтігіз. Кімге әйтесіз? Ең бірінші рәхмәтләребез Соба муниципаль районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Гарипов Ирек Рамазан улына. Һәм инде әлбәттә районыбыз башлыгы Рәис Нургали улы Миннехановка җиткерәбез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, Рөстәм Нургали улы. Рәхмәт сезгә укытучылар. Әйдәгез, уңышлар. Dostlar, hayırlı işler. Sizin sərəmli Soba rayonundan Sabaletta КВН komandası. Bizden mezek var mı son? Jır var. Manşı. Min manşı түгіл, Милеш. Manşı Mileş. Мәхәббәт турында. Yeminni jida portaydı beytim irime. Üzün durak ona tupoy par күренмә күземә. Мағайға бергәш мин шулдук тынычландым. Иремнең святой икәнен тешсез калгач аңладым. Яра булды, аңладым. Үзем белән таныштырып китим әле. Мин Алиса Макфуровна. Әлеге команданың җитәкчесе. Җитәкче буларак бүтән районга КВН белән килгәндә мин аерым бүлмәдә яшим. Минем аерым апартаментлар. Чөнки мин җитәкче кеше. Ничего себе, Алиса апа.
Qırılayım degan so'zni begerak matro aytib ko'rsatdingiz siz. Dilinge solunma. Başlayız. Bizning sobada yoshlar kuni shulay uza. Rinas. Qo'ya men seni yo'qotdim. Meni bunda biroz o'qashalı. Rinas, men senga aytdim beyt, maydonga kirganda ayda birer sharaf olamiz deb. Sen yo'q, yaramay, mentlar tekshire. Ana qara, uyalmışa meydan o'rtasida ishib turalar. Şu metlar bitinde ol Alise. Kişiden talab alğanı işib oturalar ana. Rinas, qo'ya kishidan indima tursharik. Sen meni olmaysan. Sen meni yaratmışsın. Hazır satıb alam. Mujik to'xta. Men sizga shoshkangizni eshitib turdim. Men senga sharik, senga kerak ol. Rahmat mujik. Ha, tut şarigini. O'zing tut, men senga narsa bo'lashaq amalla sharik tutib turga. Rinas! Yo'q. Rinas qara kishilar nasashi. Rinas, bir yigitni Rinas. Alise düşün. Rinas da bir biye. Alise zikarışı. Bunun işi bir dekine. Oxirdan yetakchi bo'larak bir ikki so'z aytasi keladi. Jamoat, bundağı chiqish bilan bizni saytirga tiladik. Oilaylar, oilalaringiz imin bo'lsin. Erlaringiz, xotinlaringiz bilan eson-sog' yashasınlar. Bolalaringizning yuzidan yilmayib ketmasin. Jetkir olganmizdurmi? Ansın bilmayman. Buni biz iminni shuni aytirga tilagan edik. Rahmat. Sizning qo'shig'ingizda Saba rayonidan Sabaleta komandasi edi. Soba, Sabaleta. Tek, biz bunda söyleşemiz, aralaşamız. Ramil mine mesela küle bizning Farid, küle bizning Leyla. Küle mi yok mu hazır bilemiz bizning küle, oyvaz küle. Oyvaz küle. Hem Danir, şarkılar korkuttu melle. Миңа бик тә гырлау темасы ошады. Безнең менә әйтә шартта бер кагыйдә бар. Командада сәхнәдә 5 кеше буларга тиеш. Алар бишәү генә. Но собаларга ярый. Нәкъ шулай. Все булды мы? Рәхмәт жюри әгъзаларына, рәхмәт Сабалета. Узатабыз сәхнәдән, ләкин biz аларны ерак узатмыйбыз, чөнки biz хәзер икенче бәйгегә күчәбез. Икенче бәйге әйткәнемчә инде безнең бүген тәмәрис, ягъни импровизация, разминка. Бу бәйгедә гадәттәгечә жюри әгъзалары нинтер кызыклы сораулар бирергә тиеш, безнең такымнар шул сорауларга берме яки берничә кызыклы җавап кайтарырга тиеш. Әйдәгез, takımlar səhnəyə qarşı alığız. Demir Şatır Sorman, Üz 90'ları 90, Koymaq. Studentlar koymağı Easy, Nemekey ham Sabaleta. Mənə şunday bizning sastav. Әйдәгез, җыелышабыз. Biz күчтек инде, әйдәгез күчәбез сорауларга. Мен инде аңлаттым бәйгенең төп кагыйдәләрен, име? Кызыклы сорау безнең бүген жюри әгъзалары бирә. Лейла Лерон. Дуслар, күз алдыгызга китерегез. Әйдә шаяр булмаса, сез нәрсә белән шөгыльләнер идегез? Октаныш. Әйдә.
Әйдә шаярт булмаса, нәрсә белән шөгыльләнер идегез? Аңладың мы? Шулай ук Сарман. Әйдә шаярт булмаса, нәрсә белән шөгыльләнер идегез? Лейле, барыбер синең подкастларыңны тыңламас идек. Гафу ит аларны. Студентлар Соңгысын коймагын. тыңлагыз, анда Аюбас кунакта. Шуңа карамыйлар инде. Әйдәгез, студентлар коймагын, нәби. Әйдә шаярт булмаса, нәрсә белән шөгыльләнер идегез? Без мишәрләр югалып калмыйбыз, үзебез ясар идек. О, молодцы. Рәхмәт һәм актаныш. Әйдә шаярт булмаса, нәрсә белән шөгыльләнер идегез? Biz әле әйдә шаяртсыз яшәй алыр идек. Рамил Агдиев нишләр иде микән? Менә бу сорауда һәм җавапта нукта куябыз. Рәхмәт Лейла Лерон. Дәвам итәбез. Рамил, Рамил микрофон алды. Рамил Агдиев. Әйдә. Так, актаныш минус. Минем сорау шулай ук, беләсезме? Вопрос боль. Стендаперларның бар бит. Менә татарча белмидиләр. Мин инде 10 ел татар КВН-ны җитәклим. Татарча 2 ел үзем алып бардым. Татарча стендап сөйли башладым. Сарманга, авылга, әтигә кайтканда рәхәтләнеп татарча сөйләшәм. Барыбер Казанга киләм дигән Казанда менә. Рамил татарча сөйләшә алмый диләр. Нишләргә? Нишләргә? Ага, син. Татарча сөйләшми, белми диләр. Так, Рамил минус. Нишләргә, Данияр? Ну сөйләшә белмисең икән, сөйләшмәскә. Так. Сарман, татарча сөйләшә белмидиләр. Нишләргә? Забей, бро. Студентлар коймагы. Татарча сөйләшә белмидиләр. Нишләргә? Иртә шалтыратырсың, решим проблему. Рәхмәт Рамил, рәхмәт Шүпрәлеләр. Дәвам итәбез. Киләсе сорау кемдән? Фәрит, Данир. Фәрит Таишев. Әйдә, Фәрит. Сиңа сүз. Рәхмәт. Минем җырымны дәвам итегез. Телефон дәшми. Сүндереп кабызыйм әле. Телефон дәшми. Телефонын ал инде. Так, бу актаныш булды. Мин югалып киттем бер мизгелгә. Сабалет, әйдә. Телефон дәшми. Лан дәшен дәшми, ничек идә тыныш. Так. Телефон дәшми. Рамил абыйга татарча килешми. Рәхмәт. Үзең кыздырдың син аны, Рамил. Үзең аша, как говорится. Менә шуның белән безнең тәмәрис бәйгесе тәмам. Алкышлар токымнарга, алкышлар жюри әгъзаларына. Бик кызык булды. Бик көлке булды. Хәзер инде без күчәбез смайларга. Безнең сәламләү бәйгесендә чыгыш ясаганнан соң күтәрергә кирәк иде. Ул инде җайлыймы? Күрдең, күтәрдең. Ә монда һәрбер җавапны алар бит күп булды. Җавапларны язып барырга кирәк иде. Аннары ниндидер уртак нәтиҗә ясарга кирәк. Бу каплаулырак инде әлбәттә. Шуңа күрә жюри әгъзалары нәрсәдер яза, нәрсәдер аралаша. Һәм минемчә, әзермесез? Әзер. Всё. Шәп. Башта күтәрәбез. Так, команданы күрсәтеп, команда бер адым алга ясаса, безгә ярый. Шулай итәбез. Әйдәгез, бер артлы әйтәм, сул яктан башлыйм, ярыймы? Так, тәмәрис өчен нәтиҗәләр, смайлар күтәрәбез. Беренче булып Актаныш, Нәмәкәй. Барлык жюри әгъзалары да көлә торган смайл күтәрделәр. Рәхмәт. Аннан соң Нурлат үз 90-нан
Үз 90-90, Нұрлат. Так, күлелер. Күле Рамил, күле Фәрит, күле Лейлә. 1000 су смайл күтәрді Айваз. Елмай, ғафу етіңіз, Елмаялар Фәрит, Елмаялар. Барысы да Елмая, Айваздан башқа Айваз, біздің 1000 суланы. Рәхмәт, Нұрлат, дәуам етәбіз. Изи, Мамадыш. Әйдегіз, бір адым алға. Күле Фәрит, күле Рамил, күле біздің Лейлә һәм 2 Елмая тұрған смайл, ул да болса Донир білен Айваз. Рәхмәт, Сабалета Соба. Елмая, әйдегіз бұлай, күлі Рамил қолғаннары Елмая тұрған смайл көтерділер. 4 Елмая тұрған, һәм 1 күлі тұрған смайл. Рәхмәт Сабалета, Түбән Кама Қоймақ. 4 Елмая тұрған смайл, һәм шулай оқ 1000 сулана, бір өзі 1000 сулана Айваз, рәхмәт. Сорман, дүбір шатыр. Күлі Рамил, күлі Лейлә, күлі біздің Фәрит, күлі Донир һәм Елмая Айваз. 4 күлі тұрған һәм 1 Елмая тұрған смайл. Һәм мұнда көшім әлі, аты мен сізні қаплайым. Һәм студентлар қоймағы Шүпрәлі. Күлі Фәрит, күлі Рамил, Елмая. Елмая біздің Лейлә, Елмая Донир һәм 1000 сулана Айваз. Рәхмәт. Так, әліге біздің анда нәтижелеріні шутлайлар, смайларыны шутлайлар, кім үтті, кім үтмәді. Сізге сөз, қадірлі жюри ағзалары. Рамил, сен башлайсың бұғай. Сен микрофон олды. Юк, кім башлай? Әйдәгіз, яңа жюридан башлайбыз. Яңа, біздің бірінші тапқыр жюрида Фәрит Тәйішев. Рәхмәт сізге бек зор. Дұрсын екенде мен енді ғұмумен көптен болғаным жоқ енді мұндай тапшыруларда, концертларда. Һәм менә хәзір менің үшін ол нендер өзіне көре бір шок болды, чөнки шынап та менә мен неше сағат барайым, 2,5 енді рәхәтләніп күліп отырдым. Сіз барғызда да кім жеңді мұнда, жеңмеген командалар болса да енді түркімдер барбір, сіз супер, сіз барғызда шундай менә үзегезнең энергетикасын бирәсе, шундай менә күренә бит инде күпме көч түктегез, күпме эшләдегез, әзерләндегез, сез барыгыз да менә молодцы. Рәхмәт сезгә, бик зур, сез супер. Сезгә рәхмәт, Фәрит. Рәхмәт. Дәвам итәбез, Рамил. Рамил Агдиев. Бик ошады бүген тәмәрес, бик көчле, күлке булды. Менә Сорман, Оқтаныш һәм Шүпрәле менә миңа импровизацияда тәмәрестә бик ныгышадылар. Әйдәгез, алкышлыйбыз командаларга, чыннан да. Бик матур уйнадылар. Уен көчле булды. Әйдә Шаярт бик күңелле, миңа бик ошый. Әйдә Шаярт яшасын, әйдә Шаярт булсын. Оқтаныш чемпион. Тиге елның чемпионы. Рәхмәт, Рамил. Лейлә Лерон. Лейлә, әйдә. Дуслар, бик зур рәхмәт. Шундай тырышып эшләнгән эш, редактура көчле булган икән күрелә. Менә бер кашанда сез белмисездер, томашчылар, имамда редактура да бик яхшы эшли. Егетләр, кызлар киләләр, аларның эшләре әле бітмәйін булырға мөмкин. Ләкин алар белән эшли команда, көчле команда, Әйдә Шаяртның командасы. Һәм алар тагы да яхшырта аларның уеннарын. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә, беренчедән. Икенчедән, менә килеп җиткән егет кызларга да рәхмәт. Яңа буын үсеп килә, ул шатландыра. Карт буында яхшы әйбәт икән, сөендерә. Карт? Минем өчен картлар инде булар. Так, вот, шуңа күрә, дуслар, алга, тик алга дип әйтәбез бит инде без име. Булдырыгыз, алга барыгыз. Рәхмәт. Рәхмәт, Лейлә. Донир Сабиров. Донир, әйтәсең? Айваз Садыров. Картлар ул Оқтанышлар турында әйтте. Аңладым мин шуңа. Синең турында түгелдер, Руслан. Мин беләм. Ул миңа әйткән иде инде аны. 2 тапкыр кабатламый ул. Айваз, әйдә. Уенда беренче жюри әгъзасы булучылар, катнашучылар арасында чыннан да шок кичерүчеләр бүген юк түгелдер.
Менә шатланып, шок кичерсә бүген Фәрит, кайбер команда oyunчылары мин куйган баллардан шок кичерәдер. Шуны әйтеп узасы килә. Әлбәттә, уен бигрәк тә әле уен башлангычында, 8-дән 1-нче уенында мондый турбулентный зоналар була. Турбулентлык бараз гына сикереп алалар. Һәм бу нормаль күренеш. Инде башыннан башлап шушы урында инде барлык уеннарны күргән жюри әгъзасы буларак шуны әйтәсем килә. Бу табигый хәл. Менә кемнеңдер бараз гына үпкәләп кайтып китүе, кемнеңдер чыннан да өметләре аклануы, ләкин финалда сез чыннан да күрерсез иң-иңнәрен, иң яхшы уенны. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сиңа, Айбас. Данир Сабиров, әйдә, Данир. Мин нәрсә дип әйтим инде? Раббана атина фид дөнья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина газабаннар. Ике дөнья бәхет сезгә барыгызга да. Молодцы. Рәхмәт, Данир. Рәхмәт, Данир. Хәзер инде, кадерле тамашачы, күчәбез нәтиҗәләргә. 6-нчы урын. Урынна бәйтәм инде. 6-нчы урын. Нурлат. Нурлат каршы алабыз. 6-нчы урын Нурлат. Просто олгай адым ясагыз сезгә алкышлар, Нурлат. Үз 90-90 такымы. Так, 5-нчы урын. 5-нчы урын Түбән Кама Каймак такымы. 4-нчы урын Шүпрәле Студентлар Каймагы. 2-3-нчы урын. 3-нчы урында 2 такым. Ул да булса Сорман, Дөбершатыр һәм Саба, Сабалета. 2-нчы урын Мамадыш Изи. Һәм 1-нче урын уенның җиңүчеләре Актаныш Нәмәкәй. Руслан, икенче этапка безнең 5 команда үтәд дияргә кирәк, я? Киләсе этапка ширек финалга 4 команда үтә. Юк, гафу итегез. Киләсе очрага, киләсе хәзер гафу итегез. Алкышлар, онытып киттем. Киләсе этапка безнең 5 команда үтә ширек финалга. Әйдәгез, без аларны алкышлап чакырабыз. Актаныш, Мамадыш, Саба, Сарман һәм оныттым, блин, капец, кем? Шүпрәле? Шүпрәле! Студентлар Каймагы. Әнә карагыз, Шүпрәлеләр ортта утыра. Җанатарлары белән килгән. Достар, шушының белән әйдә шаярт финалының 8-дән 1 уены ахырына якынлашты. Тиздән 2-нче концерт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз! Сау булыгыз! Әйдә шаяртны карагыз, тотар юморын яратыгыз. Безнең белән калыгыз, сау булыгыз.